conference nda bakandaya yo. Hari Tarawa conference ni yakairi ibigranting nga po ngayon nda bakandaya yo. Manahan nga meuri na kayo mi Tarawa mano kam na ben mon meuri. Rani ni kau kuki kinara conference ni teren nda bakandaya yo. Namba isua tapo kinani ni Iterera fete ko te ato. Rain Musumaya brother Sito todavía ngayari nariki para sa ore arabiano ibkin narate teren conference de bakandaya yo. Brother Davis taon mero ngayari nariki para sa ore tayin kurar. Siguro na ben Musumaya tangayara mission president dari amin ay bokoran hindi tayo yo. Are na kaukiran tataro brother murian kuma kumari. Sa akan ako tayo na kayo naki. At saan na nagspangay. Tamay karo karbukas kata ko sa noy naman hutan jangain ko mata pangandaya yo karbukas kata ko sa nanganira marakatemoy The priest assistant man beso de nuwa. The priest assistant man beso de nuwa. Hara kadinimen sa tete ni sister medicine tet. Hara kadinimen sa tete ni sister medicine teta. May beso wo ti kainis man wirig ti tami arori. Ngana te karesa kutaw pa ka. Korean spy. Pero anak te program bugin kapayakin na man nakaros na. Takauan garak Tarawa mano. Karaginan naman na teman. Merangan na etakay. Karena tahu masa no terorong. Karena kita teman ayo. Ino non meon. On karawakin te tempura. Ayo yan assignment yang anak pa nakaroy. Kita itu wan. Oy kuah kirangan. Ya ki give up to ay. Iti medon karawa. Arif anak kunan
Niya ngoy may na fulfill ki nakakuruan na nun sa panganak kaya nakuring nga rin. Karawarangan na takay. Kaya ito nga po na. Tau amay sa ikakunan. Tuwayo ya kikipap. Karawarangan na takay. Titay takarangay na tuwan. Ayaw mo naman nga na tuwayo. Inanon titay amen. Inanon karawan na nakatanihay merangan na rin takayari. Kaya po hindi may pundangan. Kaya man nga tuwayo. Kaya na kung karawa. Sebangan ariasan ng anak. Inanon titay amen. Ariasan nagkaroy. Inanon tayo rito naging takang. Iyak yung urang-urang na kondowe. Nakonda manari karoon ka ay. Yara ko ang anay rangawaya kakinayo. Yara ko ang anay yarawayo. O yoy tabi wari ito isa. Sita ba ya karoy ito ay. Katurububuwa. Ito ang ata manari karoon. Ang anay ito kura-kura. Pandakunan ka kura bukin sa mga warakwasan ng anay hari. Pakia ako nan karoy. Pasingay. Dugin da karaki. Ito wayo. Ito kanikay. Kapen ito na ang tembor. Ngana ko roko yay. Ako ko na nura mina na makurito wayo. Kautan na naon meki. O na nanumak. Nata kakawakin si pangan. Hinanon te karesa. Hari esan karikya. Tarawa manaw. Mikare kay kawuay kay. Hinanon meur. Dependan katuto eto ang ira. Sinaki yung murang-murang da pa i-erik na ko ito. Sinakakaitaw yun akong damerari ka raw. O sinatuang pa inanganira. Tukura-kura. Damerari ka raw. Hiyatay kawairan ka ben. Hiyatay abanday ngaira. O ikinaira. Gisimin na irarikina. Nkarukuha minaran tatapuayo. O manangaray na nun meuran tayo. Hiyatay damerari ka raw ba. Baikara kawaira. Kanganga. Kaya kasi nakaspuwa kimangay na nun meura. Ito ka ni kay arisin ako na nakarikya. Singa na sa katorobubuwa mehanan nura eurwaki. Sa tataron ako na. Kainangan nila ito kurang. The training aris karikya yung kiyabong. Ang kingabong. Yang nila ito kurang. Tamerari ka raw. Hinatime ito ang doon nila. Tayo na. Nga na. Stime ito ang nakirya. Ngayon is may karakay kay Tarawa manaw. Yay tenua boto niyo ikan nakataya katirin tayo hindi tayo nakataya ni meroro nakoya karo rik ngayon natin hindi hataya ki suwari rik ngayon pai katenuay kay anay rik mana kanta ni nga tiria ada sa sanuri ang gingapong yon karikirakian naron mek hirun tamerari karaw mana sina Yesu Kristo temen na hirun temen man tayo nakaputo ay nanon temoy nga ngay takaro o ngay tenas pa pay karapayas na katayan karoy o yay si tenua bay Tarawa mano tawana sinariya kiniya na sila pa na focus ayon mek o ay ako iron na Yahweh Yesu Kristo. Nara meeting doon nara state presidency o ikaw rin nara state president nara state presidency ato ang ira. The lesson na riyasan di yakin na kitiriri riyasan nga rikya iron tiang aboto riyan ako nira na training yon BC. Ikaw rin nira state president ato the lady yari kata the lesson na riyasan nga rikya diriri yari the meeting inaon kaya o ikaw rin nira tiang aboto pangkana ate-ate na sira. O na focus ay meroron tayo na kaya kos kwawa. Iron na sa kameo Yesu Kristo at mayari ka raw. Nanginti tayo Tarawa manaw. Ang anas tirang in kos kwawa. Ang anas meroro. O si kakarimwa ikakwawa pati kare sayo ipon kwawa. Ayo ari ibitara kos o nakanda nga pasinaki kakwawa Yesu Kristo pasinakakwawa mo at ikaresa o yung minara sa kameo Yesu Kristo at merari ka raw. Tayo siriya kinag pasinariya kiniya na sira anak ko tayo kwawa
wayon mek hirun na yesa kameu Yesu Kristo o tamayari karo o imi na te karesa o prabis kian tairi kanda ni nga banda iyo so kiri kaka sanauringi ay kay sinadiya kini anasira mana pun dia kina karikian na iya kwa irun na iya sa kameo Yesu Kristo at mayari karo saki bukina pa ngay ongki kukakwawa o Yesu Kristo na sindamarari karo o ngay tenan na cho mana pun dia kini konari kini mana pun karikian nani nanun mewi takawan botonio Tarawa mano ni dikiri kemetenan karak tu botonio ngore yasan katayan kawenen tayo sinati ntabo ay katab sinati ntabo ay katab samon na may nanon mo yang ara sa katiyat sirak uwara mo yang ara ay kakakor itap kaya pun di kipati tabon ni kauntek titabon tatakaru titabon ya karawa kini kimakuri haki ya kikanta ni ngayon tamerari karo inanon diririn tayo sinatin taboy katap samon ni bayam mo yang ara ni karikia pa titabo hetabo sariya kini ya nasira anak kauring arama tinabi may suwa nakon tinabi may suwa yabo ni mendia tikipayo man anon tikipayo nga nakotayan warikia on iponda roy kin kawayay nanom o kung nakataya roy ni kinaba tira ari katayan ka para aram dia kini ya nasim kakawakin tiya karesa kakawakin debong etabes anarokon kapuway yapirita ni kana rapatan sa kameo dia kini ya panawo toroy nanon tinan tataro ke uwa ke inanon tito muro na yawa kibuna tenua on muro na ni mewa kibuna wo o yei takakabaya baya muro na hindi tayan ay kasi kakauring kay mete sisira kay kay pabukin tira ako kyo kitanan kauring kay ni kaya kana tuwa na ibu kinabas pun tau yoy nanor syak kanikaroy naron nariyasan dekin nandili yo pirita wani bi mewa de buina ay katiriya tamarari karo patirata bayana karoy nakoira ngana say karo are tangge jita iyo yaki kairo ron chongin kami pakam nang diain karoy tirinirin enakoy mi Tarawa mano sa karoy ar kay nutu ay kakakor nkato manubong hindi kare sa asgawringat pasinariya ini kay nutu nda manubong tisisirak pabukin tira yara sa kay nutu kaya kana Tarawa mano enakoy mi hindi dagi mati sisirak ari bukin tira ako kiriri ay kay kaya kana na beso ko na kayo may Tarawa mano. Mende tayo, isikan ko kaya rin kibata kauring sa kamforo mi. Hindi kamforo mi ang kana sirokon ka to tabes. O yay tiriri, sinati me to, meron na riyasan dekin narakay sa ngayon narirokon tayo. Sina-participate sin tayo na. O sinati me to, nga, ari sinariyain nang kainis na kanon tiriri, o nakahanda nga tamarari karaw. Ngayon nakaro, naroon takaro rin temuan karakyari. Isi na experience. Ni kaangango kukuriya kaya sa ni menayinan. Panjero na siya. Ano tima to ang diniya. Payangaya na diniya na nun mewa. Ana foro kaya nairari na katuto tamaya kaya na. Kaya na pun diniya patiraya na karoy na nun mewa. Natakanda nga tayo. Katima to roy namritak nakain na mutu. Inanon na utu. O dikira kyo. Nayakakinta karore temuan karakyari yo. I used to be ki ngayakakin roy ta karore.
ia ki kakaro ia ka kai. Men karekian kaina kinte kare sa ina nun meu. Hoi karapakai na beu. May time to nanganay. Tsukona na time to ang ditag. Nangay. Nangay tabi tayo kain na beu. Ito hay isita po kurang ini bekot. May ay ibekot pa ibon na kikira kinanun di kare sa iyo. Okay? May kakaitaw na kon kain na beu. Bayangan ay pendan katuto. And na time to. Kunan karaya. Ni karuha. Titayo iyo Tarawa manaw. Karabara pati dini dari yasan karaya. Yang anai tungan na patiran dari yang karaya. Nakoya kain na utu. Kain na beu. Onasu. Kainan na meruro. Ngay rakaro. Sa kairiya roy na sira. Inanun kamain te perita. Uringa patiran ko karaya. Ringa ba nasim. Tisa ko biroy kisa katutong at payar ko karaya. Karaya pa eskiroy. Jero ba nasim. Hinaira at payar ko karaya. Ikaw tao ko Tarawa manaw. Pang Yesu Kristo na sinta merari karaw. Ngaya atun te kare sa iyo. Si pawaya ni mo may nanon mayangam. Pana nuria kain mayangam dikinasim. O may kain ko kunan sa pawaya. Nakuya kaya kain na niyo. Kata ko wata merari karaw emeo na sina Yesu Kristo. Ayay titam na yarari. Ika ko wa yata basmis. Pangayari kakagte kare sa nakoy. Ay kakuha talin na jokes, pangayana private na merari karoon po ngay kay. Tarawa mano itangiring kami, ay kakaitaw tayo yung kakunan di kaw tayo nangariri na nun the conference di tayo. Men na ikay, ay kaya kiyatong imete na rin naran Yesu Kristo. Amen. Maura Tarawa mano. Uri hindi matami po ako tan pusumayan. Taka ko ayano si inanon ni Meow. Pa nangaw tete non muan aramuan mga tab narastig. O meruro inapopoto yon. Jonumek irong Kristo. Ipokay ni Piyoko ibukia tape mang. Jonumek irong Kristo kainan at makori. Mga kakakiyari. Jonumek irong Kristo inakairira na konti makori. Nanon po kay katap. Anapo turo Yesu Kristo ay yoko po itekinan na po yoko po makoro wo kipuna wapi. Awetap Jonumek ari akia na makori imete po. Dari wa manu Jonumek iron Yesu Kristo kainan at makori. Anarita Pauro nakoya ikarasa makoro ni Meow kipuna no pa inanomi Kristo akia merenan tukoroto bibia ki tia ki koroto bibia me emenena Jonumek ari mamakori intetangira itangira nikaterea tepongei anuan Yesu Kristo ay tetangira. Pangaya towana tianga ay sinakona yay nikarikiara mek iron Yesu Kristo. Nikaray makori ni bubogi nokoya rar. Inanun Meow narabuya ay Yesu Kristo. Aweso nokoya anaride nanapok ay yowani makori tipi Meow kipuna tipi meni Meow. Kana ko tangiray
au kawa kina au so. Inanon miau ni Yesu Kristo. Timena may pokoya. Tanda pe kau isisiragina Yesu Kristo au etak. Tisarei tira tesua takapenen kora bukon tayan so. Au ni atayo makoro wapui me wo kipuna tinipui me so au etako Yesu na koin. Ayaswa menanum nikapeni. Au tamnim nikapeni au wanawanam nikapeni. Au ayaron nebe tukau ari kangai. Una manin tukarum ari tibong au yakatipeg piso pa nanikiri ayato naini au ora kinak narawot. Ikarawan tapi wayo au ikarikiraki au wanimek rom Yesu Kristo. Au tangiran karawan makuri ni bobo kinakoya karo au ametanak. Ikarikiraki nabe nano ni kara makuri ni misinar. Ikawawa pa pun Yesu Kristo pun nanaro ni mek puwan Jota awara sa kamyaw. Ikawawa pa ang kana sikaputo aron mek idon Yesu Kristo au inakakora nanora ni kanipyo ko bukiyat tabe mang. Au kakana ko mi raw natein man pas sinakari ka Yesu Kristo pati manuari nanun meaura. Naran Yesu Kristo. Amen. Mana nawa kana ben Mary. Tumanumpai kan karapa tamari karau kugina nakakawa kini asan nanganira. Tepung tuana metawan. Hinaing karawarapa ndajipang ay ikona ante batemen na nabe tesatete in the conference special ay. Deta ay o meroro ay napuputo yon tete kaya kangay. Ngkay puningay nasin te aswa nariya inte intay na ko tesaka kuwa ay bukina. Ndiri yo perita wanagwi meisuwa kibuna wanua ay kangay. Mangay aretein tapoy katap awagi onna kimain nigaroko pungin dokon te kuya panoria etawe rokona o etawu tuya. Amen. Ntapetai ongaira teroro nikirage eroko tenameki nirora esa kwa ken unumikinira ipunirora. Yai tai sinamekin na yai Tarawa ta kete korakai menararere meruya rora mengara o si pangara na o ay kanuan te meaway. Meyai te pai tongana aya kitoki nanganay takakora-koragi. Paipun na tayo, ngay nasin tamewari karawa. Toko way, bitaw tara-tara ipuniro kay bukiw. Tepay kakauringay. Papuningay ranas, ay kastangirag. Yay bukin roko raykay, o yatay, nabe. Sagi, kunan sigun singayra, payay memeni rarikiran tayo. Ingin ke sinameki na Tarawa ta tamerari karawa etimeto nora kakawa kira. Tira nanonagi tira kananonagi ntei patesaka kwawa. Tei patesaka kwawa bukin Kristo yagi si kananonagi bukin tetei metai ameta
dede nega kini koroi ante tai meka nanu nak yai pasina ko koroi es ngana akia eta taraira ko korowan es menda mero oti metwan ko koni me engenge sagi ragini ginak ngai ra den derere sikaita rai wagi ngaro ararineri katuabong yei tai eikan koroi pa ye kia koroi tapi men oye ina betai eikan iri rau sakameo den derere oye tai erorong dere keroro ate kini tega aika giriai kensuangai panna koroi pai aika yatai agiriai dai kan oerangin kanga pannatin ko kuroi meroro nda betai ina megina tememe metuan nga kauringai tetega kangai ngai na sintiaswa hiti buginan taino ongan yang anai awe kakorai panna konan garau tega nakon kan wa kagege taino ko mendewa kakia yagiriai kendine riai omenes Pengenge warira kararineri mereng kakawa kibulugira Daya kai orang mai si tenan wagin kariri esikunan nori rigi na koi rangai ra teroro eta bendigira pasikairi sikat patakariri inte telepon social media awai wa kai ka kona nuru arora ngai ra na pe teroro digira sirangin kai kariri ya gimpain jana be mengkana siteme to nirira Kristo sinakona ni yang imain esikoro te maguri sinakona dini es sinakona timeto engenge sitei singaira ikan koi rangai rai kai ni kapene ai muara rik teroro digira nuru ringa pantai ngaira panasin damera rekarawa nasa ini nasi mani ege kevin akoira tereri ai ora tim ta conference ai pasinati patanga ko iron Kristo sagin si tete metemakurin katwapong The Book of Mormon Mosiah makorona tepi mewanunga kibuna ruawa ekangai yang atauroi tang mea kiatang yang onikarau nanoya akia kainano akarawan nanoya onte patanga kuawa ibugin tiaswa ntaina oni paina nta pona ko akia kamna ko yai onikaroko metemi pakamonga ni kapuwa irong tiaswa Andi ni pokoya akia naira temuan mengaus payang andi ke romi temeu area ke togina Taru ngomano ki pai kai orere kai akauringina pasinatin taina kan panasa ko tamera ri karawa ingen gesite singaira gesitein ko koroira makain jana Iko kawa pade ayuane kare sa Yesu Kristo ekakaki Meron de ekakaki nanon ana prabe sare yote basmis Hawa pate Book of Mormon ate paipara kepo kai kata pun anapo kita mera kara kawa pate makuri mesinare kakawa konang kata urara ibukin tai kanaro kawa pakana sibariki po kai kata pun katwapong hinati meto kakapaya hinati meto tamera karawa nanganira kakapaya Tarungo manu itangiria na kai mo kai oya taya ngaya aratan kai riri aya na kai rira impong ngai ka kai sira oi ka ko pa yara prabe semyang kai telling jokes iko ko pa kana sikati metwa takai nusun miangara ina timetwa terau atau kukurin miangara Kasa pa itahirin kami tangiria abusu Kiado ngay kay na sinari Yesu Kristo. Amen.
mana nawa ko na peno ni meron Tarawa mano unte pakan tayo yo. Inang karawara boy kakaitaw kay kunan di kinapa. Demanda sa data inanun to conference and expresso ayo kay tuman conference na stay ki. O inang kure inang karapara pa na ko tani kay diri kay kunan nang naitira. Dita yung banda kunan nang anaw cho ki matamin nun te pakan tayo yo. Asun no mero inaboboto yon. Yun ni Meki nidirakin na sa kami o Yesu Kristo. Tarawa mano. Tetapi kayo nung oraya kimi yo. Wala kakina ke yung oraya kina ng bebe tiki memakurian na ng kangaron. It take time ki. Abun edi ba to na takatagin na ni orang ay kain kape. Araw ni Meki nidirakin na sa kami o Yesu Kristo. Yo kunan no si men aram makuri ki arwaro si karoy ara yang o ara kakarak ara tete ni kawai ngai o paike sikunan ni kosi ai aro ni rakin nara sa kameu Yesu Kristo mangane sikapong na po kay o na kuna ndi ke patananda tanan kadiri ke tetera kang atutang ai sukira imerena na mata dai te Yesu Kristo ara sa kameu Yesu Kristo Tarawa mano nidirakin na sa kamiyag Yesu Kristo ikune apa anang mais paya si kunani koroy nga paya kawaririk anako nanda ni bisira pas anako nanda anako nan kakura-kura ro ni meg bugin nidirakin na sa kamiyag ay ako nanda ko men paya kawaririn korokin tanan makuri kawaririk kotakin titangir ang ay nakoya ro ti makuri ni bubuk nakoya tamen na kaya kaino ti bubuk ngay paya kawaririk ya si koroy pangai dulu dah wari ke merun temer hari karau enang bubura ke aike anak konan ka kora-kora irang are kai temen meni anak enak kami totoro ni mek anak konan bus ini dari ke pas anak konan da ni dira rasa kameu Yesu Kristo inang kukureng sia tapai to wane iri aginna inan no misin ngai inang mais pai iri aginna inan no misin to wana tapai ai inang kakatong ay inang kukuri ay ti toto na kinna no ki ni matang ti ambu imay manahon misinaryo ngay temen na ikunan na tunga pa ngay temen na titi inang karitata to nausu ki to ang takawari min ay ngay angin tay kangapun an ay inang atay pa inang tatangida pa nang idira kini awas ito ya ukaro ki inanon o makurin misinari oy ito ina pa takataki do inanon na utayin safe o misin pa di misinari inang mais kali dia kona kaisbu mangaya ton deta baro ko save yai kito ang komponen na ko save mangaya ngai wag boro ini yang mangaya mentai na ko kunner ya kunan mokuri roin kan yaro na bakang kasito wanak inan ng companionship kito deta pun ada ko save yai wag kona ko nang makuri roi ki ko nang makuri metamni roi di ang kanya kia tangira kia kan deta puan ki kani kupun sukunan nam am lever ko men ayay wangi rom boto ko nan dia tata ay mga nakwa ka din ano ko na ko yan o mata ke ko chef mga ay ya ko nan din terido yan akan ni o ko gina ko nan nda jits met the spirit ay o wan to to one idea gin na ki painon menaw ti mission no iri ka utay ni mero met man na the brand president ti just makuro to one ay chef ay ngay ibugin na mirong rong ay chef o mission ni one wa to ngay atako ba nga ti best mission in the world ngay imakurin to wana tes makuro iri ka utayin ka karang met man to brand president inang kakongrara karang ayo to wana tabay inang ay lahat na ukapurur peso ngay ki ntayin ako tabi men misinari ako na yakakato kaya iyatang ay ako na kadina no yan ako na yalewo mata kaya kay nano yan ay me iso ngay ari araw ro yan ya ako na pronounce ako tapo benjata apo natutungay ne ako tapi ngay kang ate simbu inang simbu araw ro yan so ngay ako tapi ane kutangiya po ko na convert ini o matay ka ng mais ako na kay diyan ako ane kare sa Yesu Kristo katay ako na mimena ko inanon tayo na ay karinano kun tayo na o ngay ro yung ka ururing o stabo ya ila tinag au misin pa ina kunan ka korakorayo na kunan overcome maura au challenge ari inang kakaitaran ki imay manangon ni misinari ngay imenaw daw tapo o tapong kinan magun misinari o wan to wan tapay yar iriyakin na panariya into kanika yai ki
o inang kukurio inang kakapayak bugina bayar karo kinti toto na kinano puntuan na nete tapay sikunani koroya ena kami totoro ni mek bugini kinara sa kami au Yesu Kristo ngaya o kan estima tuan paina toto na kinano taruwa manu inanun na rausu ena katima tuwa tatangiri merinar inang kawawa pa imain kain na kinti kara sa iyo ausu ari ikonan naranda pa nga tusu ayak barong aki di abene ni ko akoro re kara sa imain kain na kinti kara sa iyo ngai sinau ta katori ka tamau ya kain na tero ya punsukunan na naus ngai kakato tabes ya gidita tar mau ringai o ngai ikamasu o subutu na ini yaruntang abene ni ko akoro rar o tayu aware ke idira ya kain usu kain dari kira pakain dari kira kain di tera ane kare sa Yesu Kristo buke kai sa buang kai sira kato manu pu ngap ni betene tadi da yonda idira ta kain usu me ya kata ya iware ke primary me missionary woman de mana tikire ba so di metang iri ke tain ka kare ke me au karo ti tamau o imin tabewa tabewa tebong me merono me okoro ya rikin na yang tamau bener inang daidak ngai o yes ya meruru tamau mesinau ngai o nana meruru so ngasinau kan ko tangi dia pa sinau kure na rausu kinari kita kasih tu mana o ngai ro sinang ngai ro sinang dia kasih tu mana tiak aresa o ngai ro inang medoton nau na makin pa tiak aresa yo ngai ena karo ka kapain no ni meaw ero kampun na daya sinau ena medoton takatori ka ba anakaro tanani katikin takatori ka o enang kanga ngai ro ni meto iro meto ibukin na nakaitatan na kunta meaw ngai ya ita meaw na kunna ane ka resaki naron nakamata daru manu to ni mek yak start ari ki ko ane te ka so ya pun dia ta tanan do na yet me start men na waredik ang ayaron ti to korari unikak ay tabi ni kikirak ikunan taraye nausu yak kamu amoy ikakatong me ikunan kataya bati takakaya na ko nang ayat na ko ya ngai ay kain kapen pa sinapay na titangira ti toto na kinano o takasitawa na kinon na rausu inang karabaraw ka kaya taong kaya kunan hindi ka utayin ti matami nang umaruro bisin na nang mais pa iri yakinigi o anto wana tapay inang kanikabina na ko min taruwa manu pa takasitawa na ki o titangira inanon tusu ena kunan da ni kakora-kora ro ni mek on kakora-kora ida pasin kunan da ni dira sa kameo Yesu Kristo ikabena pa takaya na ko na ko imi pa na ti metuan karawati ti toto na kinano ngaya ki kana kadina no kami tusu ngaya tubu mana tubu chaini kin pun na ko ya nas ngaya sa kain tangi ilay marinar pena ko nanda kakuriya tusu ya daya bangane si karoy kayo ena kaira ki kawai ren tamara ri karoy Yesu Kristo pe ya ngain ti tuwana te scripture Musaya tenua kibuna tepi me ket yara dikituwana kita kawai dikituwana kita yang ari nari ki yai takamiawa kina ko ina si omat mesiaran orinanon Kristo tuwe montema ngaya pun si ngaya takawai kawai dan dogi dikaki na konta merari kara anestime to ni kakara roida meron tamarari karo Yesu Kristo o sa kunanda karika te mewa dia keto kina ki sa kunani karika takawai asinaidia pasina kunani karika te mewa dia keto kin ngaya ini kavena pata kave di takakavena kono ko yane kain di yang women no di yang men akian ang tauroin da ni yang ya banana siapa ya misi ni ngaya dai tapara yang ani ipundo ko nen nam didik bara kono nan siapa misi ni ngaya tidak tahu kanwang form ona ko piyo ko bugin tamem bari kara ngaya o yata ya ba yanang sinang kainan wagi nanon tembakuri ayo na kene yang makuri misinari
ngay na ita ko na pan nagiti metami kay nang auto ginanon tira tabakantaya yo kay me men na ya makuri ko ra misinare kona anda ini kawan mejinia tanan usu ay ke aminan ndero pasina kona ni kay dia na kontiota ay ye anakonan nata tia kare sa ayo itang ini kami Tarawa manu ngay yang au gawa pa ita pe ako tia kare sa ayo ita pe ako ta makuri misinare ikaw kawan at tia katamara di karawali kanya kunan makurin misinari kunagi da rome bugi ya musu kunagi da rome bugim panati matuan mene da dikim tayo na on tara roe kon tayo na kunan da rome kingai oyo to wana to we inang ka kuwa pa ita ko banda benen na umisin wan wat to ibun siten wo transfer ke wo transfer yaro kunet tit kuwi ki wan wat ngayo tit kuwi ka yo ita ko ba 7.9 nang kura ngayo inon to yan no mais tanan duting ngai ka au muna ko ngai mais temet inanon na anay kaya bito Vanuatu ari pot villa ikuro silang tibuting yung muna ko na taon di at ako be yabon maung ti taon niya ng mais temet ngay itse girapong pener anak-anak ko meta kaya to kakin tanani buting kay mrara kay ngay meto na ta kabay inure taru amano ba punna kaya na timisina de abu meron ng tetaya payataya bayar si Tarawa kita na ko mini dari kita tamara karo tangin kami taru amano itangira pu kaya tongan dara na sina Yesu Kristo amen. Kami benin meawri Tarawa manum de bakanda gang. Inang kabara bre ke bakang inang kitang tang. Azum kan nak meror yang anak. Yang angai. Helping others come unto Christ through ministering service. Ke bogia tabe mang nakon Kristo barawan de makuri ni bobok. Tirat makuri ni bobok asina kangan ka korwan anon. Tarawa mano de makuri ni bobok si bawan tirong-rong akakure. Mata anatangira Yesu Kristo nakoya tarira manir. Ake swai roko ya derong-rong. Nana bogi mo saya makoro buwa kimna de mesua. Awa yuare te we epini amina na ko yana potan namet. Oiro ire ni apa na toro ironu to we are karawa. Akangai te akana tara ye te kini pai kai. Pangan de ki romi ta wana. Pangan na taya ba. Kana kampe ku bugia romi au kampe ku bugin aswami. Didi kay kabakana ko. Yay de mena de nain masih kay na na. Pena na ko spawana te ka temera di karaw. Inge na ko serve do wana. Abente be de te Marshall Island. Ena ko ni maguri na non te mewan mo te na makaina. Onna na kabara de nain yo. Ate bi me wano ate mantena makaina na warere kabo tawagi mena mauri Yesu Kristo wale san koroi ge mena yon tiap Tarawa mano karawan de mauri ni bombok sexy tabe ya misinare ke tabe na stake president kera relief society president kera bishop na tapera ngai rai kai ni kapen ire ni da President Thomas S. Monson. We cannot truly love God if we do not love our fellow travelers on this mortal journey. May we begin now, this very day, to express love to all God's children, whether they be our family member or friend or total stranger. As we arise each morning, kindness to whatever might come our way. Noi na urai ri ni kangai. Syria indang iri rora ni meon. Syria indang iri rora de meo ai. Pakatan tangiran tamera di karawa. Yai. Sinawagin de bong ayon ni kata tangira. Nakoya tabe mang. Ni mo ameni mengara nakoya rausu. Rora awakeri pairua nakoya. Usun de ngapong atau roin kaya kas bangam.
mete tangira o te akoi. Karawan te maguri ni bobo ki mete tangira te toa na kinano o te akoi na koia tabe mang pana kareke i roia tangira ne roire inanon te taami e roire poni karawan nanon ana bebeire tamera ri karawa ibukia na sina ni kabene. Mekina na tangira Kristo engengi ya kimene ira kira ndapata mesina mekina pe tangira ngana skarai maguri. Emangari Renira President Wilford Woodruff. The great labor which devolves upon us as members of the church is to build up Zion, and we should seek to extend its benefit and blessing unto all mankind. It should be our constant care. Takabene ni kakawagi ni makuri na koira, ngaira kainti karesa, pon bukan katian son yon tiape. Ekatia son tiaswa, ay koira, asina bukian sebawai kakabayan na koya ni kabene. Ayo katapiara, amon te kakawagi. Ngaira kesarong te tairi kayo, sinakati metuan karawan nara makuri ni bobok, na koya tari me manera, inanon te tangira, nakian te mosikiteaga. Naron neyasan karai Yesu Kristo na koya, te potan na meta. Arora ni boki arora, skareki nanon onimekinan anak kairi Kristo, naron kakapayakin naki akarata makuri ni bobok, akate yaron deitak an nene anongora ya kangang makaina noya raya. Desai bobok ekapotawagi param areko tangiria. Ngaira kain dia karesa sinapaina te tangiri. Teritak nakian de kasinan kuagi. Sinakasito wanaki nanon narawagi ni kapene. Karawan te makuri ni bobok emais ekakina naron to wana. Karawan te rongorong iron te menna ke send na message ke ara text message na koya rara. Kawan te menna na kon na te taro meauri ke te activity. Te kaunga inanon ta inte takakaro. Kawarakin te men na rom inanon te on noraki. Sebawan kanam tega ke baye ke mai sirom na kon aririkim. Bukan na nakakanga te men na rom awa mai sirik. Sigonan tarai ke kai babai ka warirek. Me mais pai ka kona ndeke meyai. Naron katiakin teritak enen amen metwatoi merenaya. Musikan na umeroron dairi kayo ay kan spawate numa kawai ay kiyasan ay ni boga kiyasan dere na kinan te karesa pakarawakin tamakuri ni bobok aron do wana sinatataro ibukia na ke sibukia ke na ke sinamakuri bukia sinarita ki mangaya ndaina o sinakarora makuri natetangira. Tariwa mana ka kwawa baka kina te meroro I merenam meroram anne ne amma te tayero ko kau kai buim oni meroro begin anawang Berio Kristo anne ko karawa makuri ni bobo ni mengawa inang mais pahi sandi agini sinau ari sinan busak nya kan tiaro onta ina ko ye yau koro nana no komentaro me aur da betai o ya mangari ni ya bana ida tamana ke yo ye kito ki susangai kangai na ko irai pona nora nei kwa ke dia misinar ke na suwe na meta ye kina tamakurin misinar o inang kara para pa ke bangai te menna yesa seva mission o kara para pa inanon tamakurin misinario anang mais ka hanga angai te menna ire yakin na banna ta na no ingin kiye yau ka ngai na nanu mihangau me ya daya banna o maguri misinario ya sandi ya kina ta na kinan taruwa mano pokia da mang enang mais
Ya tayo ka kwawa pa ngai nai ka suru kon tidai yo sasan ko ya ram makuri. Ngai te men nai ka ko ina no ni menga. Ina no na mer boro. Au makuri. Ya ki goro roi ki me aura yo me aura ni katak. Sina ke yak. Ika kwawa ta mera re garo pe me au. O ya dai pe norai. Ai norin kami na mi ka ngang. Ya kwawa pa. Ya kare sa yo kwawa. O ya ta ya pa. Ayo ana kare sa Yesus Kristo ibriai ka isa ni pongai ka isra. Tangiring kami karabara pa biya ini. Kami pa sumapa. Karabain kami bugin. Ami po to kana hoya bumi. Karabain kami bugin nami kiki yakin nami word. O mistake. Sa karabaya tariraw manira kaya sa nangaya meruro na naramoni terenta yayo. Yayo sina kanako konto kwaya pena kanako ananinin kamusra namba de bi meu may anata ito we. Mina yani na kain de kwaya sina kanako tayo na kaya nakon nera mission president ta ngaya mabuna president and sister maid. Minna na ayamaruro tangay kay sinakanagot tay nakon ada rema ngayari na kanila tataron kainin. Bravo rin ana closing remarks. Minna na closing remarks. Taninin kainin. It is well with my soul. Tataro kainin. Inanganira sister YC London. Kam dapat taruh man. Sa kano ko kain to quiet.
Well, my dear brothers and sisters, I don't want to cry either, just like Sister Pomei, but firstly, I want to say thank you, Karaba, for looking after our missionaries. Can I just invite you to put your hand up if a missionary has been in your home in the past week? Okay. I tell you, our missionaries will be in your homes a lot more frequently. We're going to do some special training with them. I love the things that have been shared already about the importance of being unified, and together we have great power. Let me share a couple of thoughts today. Sister Mail and I feel very blessed to be serving here in Kiribati. We love you. We loved you before we got here. I had a very special experience when I was a young missionary. We had 2 Kiribati come to Australia and serve with us in Adelaide. And when they got off the plane, they didn't have any shoes, and but we helped them. All the missionaries gave them some shoes and gave them some pants and shirts and ties so that they had things they needed. And guess what these 2 Kiribati missionaries gave us? They changed our mission. They gave us love. They gave us faith. They taught us humility. And so from 40 years ago, I love Kiribati. So thank you, Karaba. We've already heard today, the scripture was shared with us about the 2 great commandments, to love God and love our neighbor. And I'm really grateful for that. Elder Rima has asked us to talk about love, share and invite. And so that first one is about love. If we truly love Heavenly Father and Jesus Christ, we will love his children, and we will love each other, and we will help each other and serve each other and minister to each other. And that's pretty easy for you people here in Kiribati to do. I've seen how well you love each other and love others, so thank you. Karaba. We heard early this morning in the leadership training session, I think it was your stake primary president, said that if we truly love the Lord, when new people come to church, we will welcome them and we will say, Melody. But I hope we do more than that. I hope we not just welcome them, but we get them involved. So the first thing is to love. As we love people the way the Lord has asked us, then it is easy for us to do the second thing, which is to share. There's a scripture in 3 Nephi chapter 18, verse 24, which says, "Therefore, hold up your light, that it may shine unto the world. Behold, I am the light which ye shall hold up. That which ye have seen me do, behold, ye see that I have prayed unto the Father, and ye all have witnessed. And ye see that I have commanded that none of you should go away, but rather have commanded that you should come unto me." Jesus Christ has here invited us to hold up his light. Here in Beso Steak, I think you should be called the singing steak. I haven't heard any of the other steaks sing as well as Beso Steak. But brothers and sisters, the Saviour has shared with us the importance of sharing his light.
Now, some of you don't know this, but we tell our missionaries not to invite people to come to church. We've told our missionaries not to invite people to be baptized. And we've told our missionaries not to ask people to read the Book of Mormon. What do? We ask our missionaries to invite people to worship Christ with us at church. We ask our missionaries to follow Jesus Christ and be baptized. And we ask missionaries do that. We're going to invite them to come into your homes and share those things and help you and serve you the way that you have loved to invite. Let me just read this wonderful invitation from the Savior Jesus Christ. Behold, he sendeth an invitation unto all men, for the arms of mercy are extended towards them, and he saith, Repent, and I will receive you. Come unto me, and ye shall partake of the fruit of the tree of life. Brothers and sisters, I know that God lives. I know that Jesus Christ is the Son of God. And I know that if we will show love to people, if we will share the light of Jesus Christ and invite them, we will see wonderful miracles and you will feel great joy. Now, we've already heard tonight a little bit about the importance of missionary work. And so I just want to share one principle about sharing. Sometimes we feel we have to share the gospel of Jesus Christ. We have to share all the teachings of the church. The church, I would invite you to share with them how you feel. You don't need to teach them the doctrine or principles about why they come to church. If you will just share how you feel when you come to worship Jesus Christ on Sunday, they will want to come with you. All you need to do is say, I feel such peace when I come to church on Sunday and worship Jesus Christ. Or I feel his love and his forgiveness when I come to church and worship Jesus Christ. That's all you need to do. Share how you feel, and then the invitation for them to come and worship Jesus Christ with you will be easy. I testify that Jesus Christ will help you if you will do those things. And you will find the joy that he has promised that you will feel as you share his light, as you hold up his light, the light of Jesus Christ. I know this is his work and his church, and I'm grateful to be a part of it. I know we are led by prophets and apostles. I know that the Book of Mormon is the Word of God, that it is another testament of Jesus Christ, and I share that in the name of Jesus Christ. Amen. Maori Maori. I've waited over an hour to tell you how beautiful your singing was and your wonderful message of Israel, Israel, God is calling. Come to Zion. Your coming Lord is nigh. You raised your voices in a beautiful way, in a powerful way, to invite. And President has spoken about love, share, and I want to talk a little bit more about the inviting process. I want to share with you or remind you of a story that you all know. A story. It's not working? Put your hand up if you don't understand me. If you don't understand,
Okay, most of you do. My invitation, or what I want to remind you of, is a story about a young girl called Abish. You remember Abish from the Book of Mormon? When she was a young girl, she became converted to the Lord because her father had had a vision, a dream, and he shared it with her. And she knew the truth and she became converted. And she grew up and she had the opportunity to become a servant to the Queen. Now, in that time, she had the opportunity to be a powerful witness and instrument in the Lord's hands. All right, I want you to read a scripture, yes? Elma 17, 12 to 13. Before you finish reading that, I want our missionaries to stand up. Okay. Our missionaries, they have left their homes, gone into the MTC and been prepared to teach. They've separated and been spread out through the world. And these ones have been brought to your land. They've been sent to find the chosen and the elect. They're ready, they're waiting, they're available. They want to be brought to your family and your friends. Now, if you read Elma 16:16, please. Okay, missionaries, you can take a seat. Thank you. What a powerful scripture that is to remind us that the people in this land, their hearts and minds are being prepared by the Lord. And the hastening of the work is speeding up. Now, Abish, she was pretty special. She had courage to stand alone. And when she recognized what was happening, that this missionary was brought into the land, she quickly ran and gathered her people. She did not wait to be assigned. Brothers and sisters, my invitation to you
Don't walk, run. Because the coming of the Lord is nigh. As you sang before, come to Zion, come to Zion. The invitation is run to those people, invite them to come to Zion. Is it possible to happen in your time? Yes. We have witnessed it, and we are witnessing it happening throughout the world. Did you know earlier this year that there was a record 10,000 souls were brought into the waters of baptism? So we live in the day where the prophecy is being fulfilled. Brothers and sisters, you might think, who am I to do this work? If you ever think that, I want you to remember Abish. The power of Tawana. Okay. Ni hangai kana rona bero ko rum desi sira gari bon hangai pantai ngai ben nauna karo te makure yo ho kan yang wani ni ya bish te dei nei yo kakawagin de menna jo de soul ge de menna jo meta. You are that one. Ge de menna na re ho kan karo te makure. Itangi Rico. I love the Savior Jesus Christ. Tangira Yesu Kristo sakameo. I want to be ready for him when he returns. Tangira banganero ko o ngai na tauroi. I'm grateful for the covenants that I've made in the house of the Lord. Karabara ugin deran berita ge garoi na na same wari karo. When he returns, he will come to his house. Kanero ko Yesu Kristo o ina gira miangan te tempora. And we all want to be there. Tangira ba sinabeni ni mena ikike. And I testify of that in the name of Jesus Christ. Amen. Atum begay do nasi Yesu Kristo. Amen. Maori. I would like to thank Elder Cyril to be my translator today because Etakina presents by Nimabuita Messens Mebokomi Aki Oda Tete Nimotang. so thank you. Tonight we have heard so many teaching and testimony on Jesus Christ. Maista by Siong and the Dairigayo Yan Yesu Christo. As you know, Jesus is the way. Kamasanataya Yesu Christo bon Koi. President Oaks, one of his first message to the world was Jesus is the way. Ana rongo danani jokes na koira bon Yesu Christo bon Koi. In John 14:6, he says, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Yoni Mokoro te Bimawa Kibuna Onoa Tekina Ekangai. Ngai bon Koi, the Koa out the mail. Agia Tiameta Icona Rocono Conte Tame, Messi Rinano. That was a long phrase, huh? Okay. I would like to Itangani Spa, the Bell the Karak, Bokoya Boke Katabu. We all know the story of Enoch, the people of Enoch. And with speaking to the people, Inoksaki
tuari ai bakwaku in te iti no ko ia meta. He said to the Lord, "Why is it that I have found favor in thy sight?" E swanga to ia ibu kindra e karakia te kari ai me boko me rom. For I am but a lad, and all the people hate me. Ngai te mani ai warereki au me te ribi ai. For I am slow of speech. Pa ngai I kapi in te iti. So Enoch felt inadequate. E aki namakina ba e tau inoki. He believed his weakness disqualified him. He was not able to serve. E bona na kuo ba aki tau nibeku. The Lord answered, "Open thy mouth, and it shall be filled, and I will be with thee." E kia kata wea na kaukia wim au no sanaku au te aku. The promise was not that Enoch will suddenly become eloquent by his own strength. E ki barita ba ena tokoni kaya na kanganga ponirona. The promise was that the Lord will be with him. E barita ba na mene irarikina to wea. The scriptures tell us that Enoch walked with God. E te kina boki ka tapu ba ino kiri e toa te kua irarikin te aswa. Can you imagine Enoch walking with God? Kukoni angoa ino riana irarikin te aswa. We know the story of the people of Enoch. They were a wicked people. Si tai ba harabotana me te ino bon te ametai boaka. They were far away from God. Nangararo me te aswa. But because of Enoch, E bukina ba ino he preached the gospel e si paua te evangelio. to these people. Na koe te botana me te ari. He testified of repentance E kakuoa yan taraira nanu. and of the Son of God, A yan nasin te aswa. and hearts began to change. Au e bita kina noia. Over time, a miracle occurred. Ina non taina e bota kakai. They were called the people of Zion E vete yak ba ana botana me te Zion. because they were of one heart and one mind. Pa si te wanak in te nano au te yango. A society once filled with wickedness became a people united in righteousness. A society once filled with wickedness Te ao meta e au na raki me te waka. E si te wanak in te roi roi. became a people united in righteousness. So, the change, because he was teaching his people the gospel of Jesus Christ. A bitak bukana ba e si paua ana rongo inoki. The people choose to follow Christ. Au meta re nean iri Yesu Kristo. So, when we became member of the church, Kani si kaina te akeresa. we have all decided that we'll be walking with God. Ngari si re nea ba sina riani rarikin te aswa. We have made the promise that we will keep his commandments. Si san karoi te berita me te aswa ba sina kaukin te berita e katapu. That we will always remember him. Ba sina uriringan tayo ako. So it's a privilege for us as a member of the church to be witnesses of Jesus Christ. Babuns pangara ngaira kante akeresa ndiri ki ba tana kakuwa. Another story that I would like to share with us tonight is the story of Enos. Tawana riki ta karaki kan si pawan te tairi ki ayobun karakin inos. As you know, Enos was not always faithful. Aki kako ni mekin tayo nako inos. He remembered the teaching of his father, Uringana ane rere tamena. but he was not really aligned with his teaching. Aki ni kines me ane rere tamena. And one day, something happened to him.
on the bong the one I by Erikino Kona. He started to feel his weakness. E waka namakin na waka kana. And so he prayed. He prayed very hard. Au e te taro na konde aswa. Koro koro. He said he wrestled before God in mighty prayer. Te kina ba e rei take me te aswa in te taro maka. And while he was praying, a voice came to him. Au ina no ana tain te taro. E roko te te akana kona. Enos, thy sin are forgiven thee. Inos e kabaraken buri. So here we can see the transforming power of Jesus Christ. Au kokona nora makan Yesu Kristo. The Savior grace does not only forgive, Te nanoangan saki si bukininos. it renews us. E kaboira. It reshapes our desire, E pita nanora. and it redirects our lives. Awe kairi meura. So after receiving forgiveness, Imuin karakian te kabaraburi. Enos did not return to his former ways. Ya kio kinokon ane kawaina me maina inos. He prayed for his people. Eta taru ibukin nanabota na meta. He prayed for his enemies, the Lamanites. Eta taru ibukin ana kairi ribe. At the end of his life, he testified, Intokin meona e kakuowa. I have declared it in all my days. I have rejoiced in it above that of the world. Isana kakuowa in abong ni kebeni in makarondio nabian. What changed him so much? Kona. He discovered that Jesus Christ is the way. E tayo ba Yesu Kristo bon tukawai. The way for forgiveness, Tukawai nakon tukabaraburi. the way to peace, Tukawai nakon taraw. the way to joy Tukawai nakon tukimariri. that surpassed the world. Ay riondio nabe. President Russell M. Nelson has thought that nothing is more liberating or more crucial to our progress than daily repentance. Ake tabai kakawa kiriki no koira nakon taraira nano ni katoapo. Enos is a living proof of that truth. Inos pon tukato to tawana. We all need to repent every day. Ngaire ni kebeni siri and rairi na nora ni katoapo. We have so many of our members who are not here tonight. Mais kanta kresa ya kimeni rarkira in the tairi ayo. There are so many members who need to come back to Christ. Mais the members ay rian mengok no kon Yesu Kristo. And it's our responsibility to go and help them to come back. Awa A lot of Enos out there mais tayan inos ikeke. who knew the gospel but got lost. Who knew the gospel but got lost? Members who knew the gospel. Ai ka tayo ko ai ka kawa te awanke ai tayo te awankerio me apua. Another story is the story of Saul, of Tarsus. Onkai karakinto He was against the church. e kai tara te kresa. He was against the faith. E kai tara ti oni meki. He didn't believe. Ya ki kakowa. But something happened to him too. Ye te ba eriki no kone nebe. A brilliant light surrounded him, and he heard a voice, Saul, Saul, why persecutest thou me? Enore ti ota ai te mero awonga te bana ai te kina to eroko kai tarai. The answer came clearly, I am Jesus, whom thou persecute.
takina Yesu Kristo ngai. So at that moment, Saul realized that Jesus Christ is the way. Kaya tayo ba Yesu Kristo ponto ko He ai. lost his physical sight, Bua ananorabe. but he gained spiritual vision of what will happen to him. Ne karakia te ko asu sentamnena. So after his conversion and baptisms, his life was never the same. Ai imuina raira kawana babasito. Akisito bo meona nakon me maina. The persecutors became a preacher. Tesa bani kirina erike ba tesareri. The opponent became an apostle. Erike ba te abotoro. The man who once sought to destroy faith became one of his greatest defenders. The manini kemeona tionime kerike ba tesa kaukin tionime. President Thomas S. Monson once taught that the Savior sees not only what we are, Heredinia Thomas S. Manson ba te sakameo aki nora sita bai aingaira. but what we can become. Meta bai sikon eriki ba. Paul became who he was meant to be Pauro eriki ba te bai eriai. when he decided to follow Christ. Inke renean eri Yesu Kristo. So, brothers and sisters, I testify that Jesus Christ is the way. Tariu amani ikakwo ba Yesu Kristo bonto ko ai. He is the way for those who feel inadequate, like Enoch. Te bonto ko ai bukia aki namakina ba tao aki kinino. He is the way for those who need forgiveness, like Enos. Te bonto ko ai bukia ai ka kana no te kabara aburi aki kin inos. He is the way for those who must completely change direction, like Saul. Te bonto ko ai bukia ai riain bita ko ai nike beni aki kinto. Jesus Christ is the living Son of God, Yesu Kristo bon nasinte aswaimel. the Redeemer of the world, Tesa ka po ati onabe. the only name under heaven whereby we can be saved. Te are toana ai si toana sikona kamewaki. He is the way to peace in a troubled world. Te bon to ko ai no kontaraon te onabi ai kamengongo. He is the way to unity in divided families. Te bon to ko ai si toana kinti uswai uruaki. He is the guiding light for a generation seeking purpose. Te bon tiota no ko ai kanen ai ka kana no tiota. I testify that Jesus Christ is the Son of God. Ikakwo ba Yesu Kristo bon nasinte aswa. He lives. Amen. I testify that his atonement is real. Ikakwo ba eko woa anamokurini kamel. I testify that when you choose to walk with him, Ikakwo ba angkana ko renen riana yararkin Yesu Kristo. as Enoch did, Aki kininoki. he walked with us. Na riana yararkira. When we wrestle in sincere prayer, as Enos did, he answered us. Angkani sita Tarawa ki kininos. Ena kia kare kanganga. When we humble ourselves and change direction, as Saul did, he reshaped our future. Ena bita meurakin ebita meona to. May we choose him. Pasiaungan renea. May we follow him. Pasiaungan iria. May we trust him, Pasiaungan renea. because he is the way, Pangaya bontokoai. our Redeemer, Ara sakabua. who loves us, Ai tangerira. who gave his life for us. Ayanga meona ibukira. Because of him, we can live. Sikona meo rina nona. We can again meet our Heavenly Father. Asikona menga kais po me tamerari karawa. In the name of Jesus Christ, amen. Narani Yesu Kristo. Amen. Thank you.
Merari Karas, Pukaragi, Madame the Merwan, Tairikayo, Scarabos, Kaidago, Pukintami Meroide, Asan Gabay, and Ronida Mimona conference in Garawa Sarakondogin, Scarabos, Kakaita, Bukinte, Tanandere, Sumuraya Kininte, Tairikayo. Scarabos, Kaidago, Bukinara Pravis, and Yanko, or Tanka, in the Paris and Gapta. Sia también me roiré temer a ricara un chahue, na timeton kakapayaira. Yay agua que mines en la maga menina, sico, mena y rikira. Siene también me roiré temer a ricara pa na kakapayaira en tete menina, no me arausu. Pa pegara riria que son raya kininta ya na mangariki pa kaira ni meaura. Sinakunan karike tu ni me que akura sinamakuria. Nara wota ni meangar. Sitangidu ko ngaira nasime sa kita umetam subse ko barakin naraburi. Hawai kaya ratatara ke sakani ko yan. Ran nasime Yesu Kristo. Amen. They don't come, you don't get the device, but that's fine. I have asked our second council to follow up because it's something that works with the service. They told us that we already said that So what's the plan for tomorrow?